Obayi pasradonam. Enyum no so ne asabi ko ekọ. Srade fa so nim no akọfa na to husu. Srade nam ba. Obemu afafom. So wo do sade e. No de akọkọto, o de akoma ba. Me do sade e. Je tire na wa hye me no me ton na me de ado sade e. Na me de akoba wo yonko ba ma. Ama na di. Hey! Wo surasem. Dabi. Wo surade. Hey. Wo baba ifo be ni e. Wo bi hye wudwa. Na wo se anya ho aka che ze he. Kwasia. Eja na hye me no. Me koton na ma do sade e. Na me de akoma wo yonko ba ma adi. Wani mi e kura. Judy ani mi. Nani nti. Nani nti yo. Aya me ya se nani nti ye. Wani mi e and so I say on na wo so. Sa no hu no. O se ohu ne ho se. Yensa. Batrasi adwene. Na wasesa woni ema yie no wo ma no papa we. Wa say aduma no samaka. Wo ma no papa we. Wo ba dwene no wasesa wa brabo yie no. Enye wa adwe so ope bibia ye. Ana wugina ho. 90 sika bebrebe no de ye den po. Na obetumi da ye bi. De ye den. Wo so de akofa ne ma nya no se. Ene ma papa be. De akofa ne ma wo de soa no de kwa echi ma. Obenya de one ne ma no ebedie wa do sade. Be ma wo hwe wo ma. Wo yonko be ma adi. Ete baabie be ma etimi afa wo hwe ewo ne wo se eno me se bebre we nyina account na me ma bebre se so one person single mothers no na se de wo ye because usuwe nti na me ma bebre person single mothers no because watimi afa wo se wo de wo pre komiensa wo be ma hwe no wa hwe miensa wo no afa wo hwe wo ma de wo ma ko to school nye school fun so school papa na awia wasa afa phone aka nkwasasem we akere no na me me dese abusua na akra ba out because so say me there from ayinya na me gina so say abusua no enim na me gina so na me me dem say me dese nuafo ne nyina hu so mo ye awiemfo ma enti e wo so mo protect o mo ma because enei obodua onya adaje nkoda ase nti no say me de abusua na eda ase because onya ho me da ase enti me de pa so mo nyina amra meka na wonchi o mo ho free na suban we na wo di jimisem say di be ma no aka che na anyway di mabusi atem na wo anyway di mabusi atem hwe wo wo say wa hwa wo mu ade nyina mama ye ka no kre mama ade nka no kre wo wu wi a wo ye oba ye nyina ya wo ye nim say de awo sitie enkro mu ti kakraka mo ba no mu pie mu free mu wi a doctors no nurses no midwives no nto omu yam niema ade mame ade na atisa ada na osuti sa chesa China ni na anya ohwe me pa cho China fo nim duabo China ni wonim duabo me dia ne kotre ene apontre ni me se ne last stop ni papa di onim duabo ne last stop ene ye me de buso na be yi omunti get ready wona wo ma no wodi ni twampo asa no kura na ono ti ni sika de hwe wo mo na wanya ho de wo ma twampo abro mo papa si ba bie no mame get ready na no ma no mu betua so ka wo de emfetire na me ne maame no de ode ye wo nyina ya wo ye ne maame nti wo de bete no na emom de ekoso nyina se wo manate no so ate woni wo manate no wate enya sa de ska no ni nedi ye me de me nka sa ba de se wanka ho asem de a wate enti maame fra wo ba no ka kire ne se ensemhunu na wadie no wonko me se de wo si hihye ba ma na horoba no kra no nka wudi sansem fun se ya kan ya no tumu brafam yanke kansa nsam ni saa nyoma na ewo wo na ono anoga enti eno de na se de wusi keka didi be men atem na wo be fa fom na efra brochire na aba dio asa de ni so wo boni dio so wo no so wo ye ne ya ni sika nyina ni wo wi a onfa fom mfra brochire na onfa emfa mra obeba na me de me ka kire raba onam fom no obeba obeba wonam obeba onam fom mfra brochire ho no obeba na obeba ba beto se fom na ofa ye no nyame aye na dom se de hu no enti de wo pe na wo ye de wo keka e kire no na watumi me di usika no na me gie di na me di adore saade na de ama oyonko be ma na di na wo keka kire no na wo se wagimie e ma na be di usika sa me di usika hwe me usika no me di
ana wo hye na bufuo sa di ko di awonko ne wo sa wo de wiase nyansa nyina go utirim wo ye oba wo de wo gina so wo de wo ho efe no futu etua so bibia kama ewo ho Ewurabe ya na ne honam fefefe kama yi na wahin owai ba ko Ewurabe yan yoji di mu owai Ewurabe ya ne to ne na yi nyina gina so bibia skin ena wahin enti saa na sese wo hwe ono po oni ba ono po oni ba hwe ono hwe ono a wogina ho hwe wono ne na wo na wo kra de wasu we twa wie wo da miensa ya browa oba wa wo miensa wo wadada enti ka wo kra wo de nke ya bra ye ho ase ema ba ma na ba ma ahwew no watoto wo niema yie kakra de ahyehyɛ yie because said the yentimi ne wontena no and they were ho no dɔɔso enti nka we ne de nka watwa fufu ma na tonkwa mu say town anka wo beto ne bo ase aye wo yie anka mu ton we ye ton enti nka we ka fe no beto wo bo na na say we wada oda 18-yard box ni we the penalty we the penalty no nyame na aye wadom oba funse yanko wanya opportunity say bema you feel me kasa on kasa ntia oda never ever since any bema kasa on kasa ntia oda upon how wa trust ne baby anko dui ka bema bia mama mama yem franco fubu afidi so a kasa ba kwa no odome na didi atoma eso de wodi ayemu obo ani kunu ko tu galam say yi hwe ni kunu nsemfo okeka kire no baby wodi na bedu besile Brian kam abone ba ko se nkyira o enti adakura fra bra no say o kasa me ka kire kria say dabro sa pele wo hwe de say ye no osi ka ba no on ba to hwe na sa no na chate odaboko o make us of family na de we need to sa na chate asa oye ni papa na fa na amfa yi it accept you nana ka woni pa forte say no nya ba ma we ya oh you don't deserve it na ko nya ba ma we ka ya abutiro ye de den form pacho honey baby o say me na what does it kede dan form nke pa fu se kwa ye yi nke bi tu ono na ko timi ama woni ukura wo busuafo ntem aye yi oba wo busu nyinara obi a twe ho firi ho obi a issue disclaimer on this note I want to tell the general public that I'm not part of this. It's not part of our family anymore. And we are also part of Judy team because I say my word in so please, if you are going to boil your deer, boil the deer and use the manual as a seda and do away with the family. What? Can you imagine this? Take us out. So do you remember? We will talk about this later. Almost everybody in the family has a problem with you. Serious. Man, this is not something as I say. Your man yet to say, no, at least my abusa woman. Okay, I say, yeah, sorry, bro, have some back here. I'm a dear children call. I'm payo quanoso. Na abusia, mamma, papa penia, omoje, omobaba, eba, a share my girl school. I'll be a pharmacist. Okay, sorry. Me know Yakobunko to do. Okay. Papa me kai Yakobunko to Sofia Kwano. Okay, I say. We will be a cassette again, but in any baku, you know, or no dinu dragonechi. No, Minister, no story about. Oh, no, say a year penny clutches on your own Sanya Kolam. Okay, on Sanya Kolana, a Filia Kolam, Ulumana Bruno, so. Ntimi enkontrol akola no yinya abusoni bi amojine mu say at least yinya ba ne so ye bonimu de maame na ye ne sesese ena ma ode yaudi eye de woyam eye fekra ni nua no ye say dru okra no obeka ye ho say ama ni nyina yes wakaya story no what I say enti be say say at least anya hwe kwa no if wo abusoma ba ko bi dia obetumi akase no o me say di minia ba na ye na nye nemu abusuano so ye ne say ye ne sentina ya wo no de na hu at least ono de ba wo de almost ma enuanom say so say ye ja mo no nya afra ho
ana nsema ebe tene ha no maame ne kra o maame kra un say enioma ha wo mo a anka ade o mo be sere ne se maako ye serew afi na yate ye nkoka enti ye nua ba no no enti ye sere mo enti ye ne be kwa akokasa akasa frɛ be ma no na ye di yi ato yi na so wote ye wo so me say yakase sune amount say no be na abusana ye no sune yenka ho me ne me free ba ku kwaro tiri ye book asa duan de obebo de opeso we duan kwaro mo ba ye de onye free me sister pani e free wo so wonku no wa ne ma ne ma ne die wo se ne ma ne die so wo wu a o siwo maso ne nkasa o trust me no nkasa tu wa mbere o fu trato ne so ami a chenatu we trato mama o tiasi what trato so me yedi makoto prison ade asabi obi ma ba bi obi am da so obeda obi wo de ntro de makoto ho o wi ne mekwa mbu mfo wo bofu me no nkasa asasi so ne nkasa ba to se wo wi a ufunu na mba to me gide ho me de yede and who flew san me ba ase a na me no de na be ye me feki nsu ana me feki nya den asema ye mama we are discussing something very sad but it be you may not understand yes obetie dia no wa kranchen se yakọ baby ye jire se se Judith no eti mo ye Judy am say Judy na Judy dia na Judy ta na fertilization class ni ba wa ba kroma mo aba post ana afi fertilization sana ta there be say Judith so we feel Judy because Judith say Judy dia sana okay asa wono na say the voice ya o ye say dey yes voice bi map abraya dinu ko be say ye fuso inu ju ko be ye fuso inu ju na dey la mo de wana mo say ke asa wa tete chere ma so na ka chere oba be ma say ke ba say ke mpesa ba sorry so ya ka nda so na ke ma sa ba be fe ano ma sa voice wey me fe ho ka we ma be ma be 1 hour oba pepe na no me ka chere adena ye program I'm telling you ana me woni wo mo se wo mo fra me ya nya pem ana me pen number me pen Judy number ana me ka so obi a oba send me sa message ni bi njuma me there is something behind the voice of Judith ma me se me ma no cry e bi hu abadada me na me ka chere it is voice we dey voice we dey ma da so number voice we dey say give we no kasa won pra twu mu dey ma me se ni din o be change na Rosalenda voice we Fernando o say it we dey Judith dey what you dey free so no I know Judy no ye rough na awari ye say so ma me so obey ju baby ju class ni aba kuma ba bo o pedi papa dey hu ye o say for Judith baby ju ma ye asema you discuss very sensitive very sensitive so we are buying no team mama we na busu ma say abusu te say quiet we say no asema ya be kasa na asem be wi a enye ne nyina asema ya asem kra ba ye chese ye de abusu nyina e ka wo ye no say enye be ya because when you be man fie ne die be obvious ah yes enye ekwan wa bo ato wo ya man ka asem ka wo ye tankani na be support ko at least ko be bem ababua ma ya so na say and fa wo yes it me ma yensere my answer na de Judith asem bi o hokra na wonim nipa na onte ye na wo so na chire ma no yes na wo kun wa chire ma wo ye no wa chire ma wo ye na nipa no akra ate onte ye ne ha me nua we wontumi nya sa ade nua ne na mame ba ko efuru ma na say abusuan ba ko mu de ka ba ko enko adwana ye bo na ka ye de mame kra wo de edi no but a lot of people man na me ka chire obi say on abrabo ayebo on relationship is very important. Yes. Adeba ko amabe hu oyeye brave mu no say we don't know how to keep relationships. Yeah. And it doesn't mean we will offend each other. You be tita ye ho na so. But we should keep the relationship. Yeah.
We may not agree with each other, but we should keep the relationship. Because you see, there comes a time in life, your money will fail, your influence will fail, your beauty will fail, but the relationship you have with people alone can make you survive. That is the only thing. That is the only thing. What I say, me say, Marco, over from a place just one call because of relationship. All your burdens are solved. All your burdens are solved. If you say you know how to keep relationship, but still maintain relationship. Mommy be your one but still maintain the relationship because Otinabi, we were for Bass as 50 years ago. No, when you have not met them. Exactly. You have not met them. It will be a children was in the bar. No one found off or no one far from Faber. I go no fast be a school. I do when I do over. Oh, yeah, what fast they say. Now, I know I don't know what we I don't know. Me of about could be a wee. Now, still, would do a to Miss Abusiana. Near friend Eboho. Oh, your pillar. Yes, your friend Eboho. Na of a young child, chese as a dear you are open a wound. What I say? Oh, your bad man, I will baby Jimmy of your say, Chairman, I may. Neighbor, I like a penny of you. Chairman, I may, or Mr. Obama will swim my one cousin. Just who's or your pillar, or be a so fast. Or this Cadi and then so your old baby, your influence. No, I say, I was saying to me, I'm mobile, not because I said you're not when you're fan, answer, but that relationship. I was saying to me, I'm more bra, and our man survive. We are seeing a man to my man, the assassin communion, not because I say, Namia Moma or Fanny anymore, not because no money, but no relationship. Yeah. Because I came to realize that Mama said, we should be of about 10 people. My name, my papa, we are 10. Number woman and anum, number none also starts some more. Mama, say, ye young fire, what I uncle Fano or Doy and Tema. Yeah, Robert, my boy, we are only a mamma and to come up with him in the next few years. Yeah, Bush, but I uncle Papa Penny no, don't want them. But that time will be hard and actually baby up on a bra every year. I was so baby. Yes. It's yen in a back home. Yet in a back home.